Karbianglong District Press Club WKADPC pen Kangbura Kiling aputhak memorandum ke pajurda Kangbura Kiling aphan EM pen pasun nangji pusi Amri chinthong Press Club kepangdak Tarapung borpu arat ke kaching thora warsai longdunde Dasbin ke ronbon Srimanta Sankardev Sangha Maiphu Tuliram Ronghang Kangbu Kardom Birda Life pen ini Birda Handang pi Sami Suhena Timungpi Non Birtang Ton pen Arjupanikha West Karbianglong District Press Club Atumpen Chelangsi Kedamjang Kangbura Kiling Pherangke aphan Kalili Kalanglang Karbo Kaputhak Ningkang Samsiajok Hamren KAC Branch Secretariat along Humri Dampen Marvelin Teron P. Borbabu Ariden Memorandum Pajurda WKADPC maiphu Daniel Inghi pen KAC CEM Dr Tuliram Ronghang aphan sodak pen kachuning ripon laki sodak pen insai nangji lapen EM arpu pen pasun vek nangji jongsi pasun se insai tek the pulote media atum pen ansu se jesong pangtang thuji pusi ningje pon munthi damme non head CM arputa ke denglang lapen jongsi lapwan media aphan kalili kalanglang karbok lapen okchumpran asong pen kepangbar dang pulote alangli rongrada sopan kopusi kelang tekpo Kangbura Kiling alangli kenut EM lo alangli ke radapan kelang cari nang jiabang jongsi lapuson kangtang lapen kang sek pulote EM ke dokia otavelo puta WKADPC maiphu Daniel Inghi pen ningje pon hamren pen Birda Life Pherangke Ronghang report Badak West Karbianglong Pherangke klembang photum an ningduk kacepe klang ang tekel hanlo akihai EM Kangbura Kiling pen Pherangke tumaphan hili kaman ke ot pu terrorist pula so ki ir mande ke hang penajok la pen so taxi lam kang tang lam kang sak la so ki pu penajok si niltum la so alangli ake chok che ke thedung apu taxi memorandum ngata pin pura lo da KAC branch secretariat along niltum pi ponang koklo la ke pini la so pin pura lo ki pi la ke West Karbianglong District Press Club ahin pensi pi ponlo la so ki pi pon abangke arlo asong punil tumpan nang ke hang det ki pu det abangke nilitum ningduk lo la pen ma jok ta Pherangke ke claim atum ke hele od dong pen ason ke claim nilitum che thek long le la pen alangli pen ki putu local news paper channel punon print media la newspaper do an puzan alangli ke mane lang ingtung te la pen Pherangke ke claim tumpan ke alang thang mane anning mane ka chiklang damlo pulotang te alang li ke anning siksak pik la son si alang li ke pu pen jok si nilitum abangke ning ki ke oi la pen ning ki duk chepeklang ponang kolo pin pur me iya mang hoi alang li ke long dun la ke chiklon trok ta pleng pelang chiklon trok pleng pelang jong si fourth pillar la media tumaphan mate reporter journalist tumaphan jong si laan kang check ke hang char bu pen jong si ing check hai la pen pu hai chedan hai pulotang te alang li ki duk ke la ke me jang ria phan alang li ke lang ji ke thek ji pu bang ke nilitum ning ke the thang natawe lasinon ilitum kaching honai Dr Tuliram Ronghang Karbianglong Tunmas Council alang li kachiripon ning kan sir ke pleng elo sitame alang li hin pen Pherangke aphan kachin kiputot kipusit lason nilitum theklong le bon sitame alang li ke cooperative kaita nilitum pen kacherap do news ko natma kisu ahin ke klang alang li ke rap ke pidun media tum kisung ke pho alang li kaita ke rap dun lason si nilitum ahin pen kachuning ri bangke non Kangbura Kiling EM akehai alang li Pherangke tumhan an ki puda pot lason thot IEM abangke monon pita vedet nangji pusi nilitum abangke so dakpen la so pin pur alo bangke pini nadak CM aphan kapanong alo ladak KAC branch long vek nangji pusi nili akehai Dr Tuliram Ronghang CM aphan chuning rilo lapen isi abangke puthi abangke lahano nilitum apor ki pi abangke non hithi la so chiklo yonang bong abangke nilitum apor pilo lapen jongsi mationg achiklo tarik isi hini penyong si thang ang thek ave polotang te
West Karbi Anglong ang kang pia bangke teroris IEM aphanta council long chak bom lang pu bangke nilitum poster sitame atok anno gari hum ko an makedo oto hum ko an makedo abangke nilitum poster alang li poster tar thibji nilitum akache song ke lano democratically nilitum lason si che song kon po lano kardong Secretary sir abang vedad border na thu meeting doko masi damjoi amar nili fansing parisi punto amase nili resi po saran pini pina bangbong pothai ko molale higher authority tuma babi pina lan chalo appropriate steps of action Pherangke aphan terrorist mate okchumpran pusi phuloni MSc mate KAAC CEM Kangbura Kiling pangdak ponlo EM Kiling asangho lason alam kaningje ponke democracy anujok phli mate 4 pillar of democracy aphan katengkheng lo.lasi Kangbura Kiling aphan KAAC CEM arpu pen pasun ponvek nangpo puta Amri chinthong press club pen pangdak ponthu chinthong pen betal of Pherangke sarhon terang report Pini Amri chinthong press club pen Pherangke megani ponke lehlo nonhat jom inut Kangbura Termus council lo kidudun Kangbura Kiling anani EM arpu aman dolor perstame Pherangke phan arloso mate hede kaman atu teroris ko koi kipi kaningje pon lang dia raki pen lo pesan kaningje pon le terus tamen ning tu pon lo nasila puson tabak ko phan ge adin ke melo Kangbura Termus council lo bang ke pek pon pada ko pesan ni tu amri sen thong hoi kan tame club kan tame ni tame hin pen ning tu papa pon nasi dile tum Pherangke kitla mustame kijar ke kale adab anelo ma anelo po ajo po tame kopine asai joko ko kontine tum kang chetan itna tame te do de hemben nando de tame hai ho yelo na chini do de na so ko tha ala tum kaningje ba de ke na sine tum nengdu ko bang nalo dile tum amri sen thong dat ko lelo kar bang ma dam pi dat ke lelo pin Pherangke kitla atum an man le tum ge nei si pet se doi asela ni pan prap jin pen ia menghasilkan pasun pon mampu si longki alami panabang letum Kangbura Termus council Dr. Tuliram Ronghang alami pansame tunai report si adi menghoy pek pon pada mampu si letum sekame pini Pherangke amai long kame kacini pun to pini letum Amri chinthong press club pen mai ke phanako alam Pherangke lakuhan lo kidam tam la sojik lo tarik forwardi that phuloni ben kachipahai don EM Kangbura Kiling alangli media tumhan ithithini alangli kipudam kichokje halabang so ning diduk hektik lo nilutum same hala so chepaklang lo lapen alangli same inut EM arpu ke dolor ben bote lange nangji je dan nangji athe alang li same media tum ke klem ke dam kisung hal ba ke chini pa me kan se alang li same ningje nang non ba ke media tum han alang li araki kang ri kang krang ba alang la puson kaningje bang ke nil tum hin kan ba ke chok chipik lo pusi chom dam ji lapen karbiang lo Termus council kacari kon bom CEM Dr. Tuliram Ronghang alang li phan same le tum tuning ripon no alang li phan la EM Kangbura Kiling alang li phan bangke arpu ben masih short lo dan kupsi nil tum chinthong mate Amri press club hoi ben tuning ripon BJP kachari pon KAAC keche kiding atum Karbi Anglong chingthor piglopura jonghele chipendak sita Karbi Anglong rongru batok anoke non puta chingthurun hekthelang puke klangdak lo
Laso ang teke non hedjong borpung longki han siarong amikar sarsing pangchuachor tado tirangpi keso kachelang jiaphan Dr. Ahem ke pon jiaphan awar sai kawe henlo towar ke henopen sai jongje char chongponsi ponang koklo lasi KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang pen local MEC pobitrong pietum kaching thura warsai kipiji aphan hadagratum tuning report han boka pen bertal of Pherangke Robinson Killing report. Nang tu na sorry lo ne. Bang suki suki ning kan ko anbag dulu ma ciklo yang anbag dulu. Ciklo jan dupo hopta thom lo. Hopta thom lo di. Nang de na tu kisu ko cilang aphan ko na ni ki pon lo son dulu ma non. Abi kya bilang seta minili tungke ke cilang ya pa avasa ke cini ni ong tangka pa sa tabi gitu tik tik. Masing ko lagi dala la si ko je pan tangka pa sa tabi. Ayo ini si dak na chinthong. Dak na chinthong di. Tang te nang li tum kisu ha borpung pen dak an la an ka helu ke ko son sinang tum ke wan lo. Ni tungke la pu na cha chong man si ban lo. Anang ba lo cha chong ko yan lo. Cha chong si wan di. Itu ri pen yok. Hadak borpung long ke si ka cilang hem awi di. Abi na. Abi lapu ini lapu ke hospitalan alam si ponang kokpo ke la so pasal dari lu ke son si nang itu nama thad ni mah. Kopi CM kopi dorong pi pen sa si kopi dorong pi pen sa CM. Anggapun tak pusi ni nang cini ridung ni ke. Kang bidi ta cini dalo. Sa ba ta de lo. Kisu bang men ke ko solo ne. Sa ba men ke tadu terang pilo. Acor ke. Acor ke sa sing hang ki. Nang li bang ke. Ni bang ke kaci bipi. Nang li ka ani pilo di. Churul. Phuloni Rosupi along Patumi Phuloni Hot Development Committee pen Dasbin Kiron Padupon. Dengu ke sopen koson si kaching right hekji lapen rong supi arlo koson si kang thirjer pen kedo ke thak thekji aputhak RDP ponsi laso sai deng ponlo pusi chinidun Phuloni pen biren gaula report. Youth Development Committee তেওঁলোকে বজাৰখন পৰিষ্কাৰ আৰু পৰিচ্ছন্নতা ৰখাৰ বাবে তেওঁলোকে ডাষ্টবিন বিতৰণ কৰিছে দোকানৰ সন্মুখত ডাষ্টবিন কি ক'ব এই এইটো আমি দেখিছোঁ ডাষ্টবিন খুব ভাল এটা কাম এনেকৈ এটা যি কাম যদি আপোনালোকে হাতত লৈছে খুব ভাল আৰু দ্বিতীয় কথা এইটো আমাক দিছে যাতে চাওঁ আমিও যাতে এইটো কিবা কৰি পৰিচ্ছন্ন পৰিষ্কাৰ ৰাখিব পাৰোঁ যাতে আমি চেষ্টা কৰিম ফ্লনি ইউথ ডেভেলপমেণ্ট কমিটি কিবা ক'ব নেকি মানে এইটোতো ভালেই কোনো পৰা মানে আশা থাকিল যাতে আগন্তুক আৰু তেনেকুৱা ষ্টেপ ল'ব পাৰি আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেপ ল'লে বজাৰখন ধৰক আৰু স্বচ্ছ হ'ব পৰিষ্কাৰ হ'ব বুলি ভাবে এতিয়া যিটো ডাষ্টবিনৰ লোৱা হৈছে এইটো এটা ভাল এটা কিবা আগন্তুক আৰু এনেকৈ ল'ব লাগিব যাতে চবক ৰাইজক ক'ব লাগিব কিবা এটা কাগজ পেলাব হ'লে যাতে ডাষ্টবিনত পেলাওক ডাষ্টবিনটো ব্যৱহাৰ কৰক আৰু দিয়াটোতো আপোনালোকে দিছে খুব ভাল কিন্তু আমি ব্যৱহাৰো কৰিব লাগিব ৰাইজক মই এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ চবে যাতে ডাষ্টবিনটো ব্যৱহাৰ কৰক বাহিৰত জাবৰ নেপেলাই ডাষ্টবিন Langhin Rong Supi along Kidu, Sirimanta Sankardev Sangha, Silawar Anchalik Namghar, Ahem along Sirimanta Sankardev Sangha Karbiang Longaru, Ninka Nisik Amai Piapan Patumi, Tirikama Mai, Asai Hemke. Lasolong VDC Chairman, Bersing Timung Ben Chenglok, Ong Dung Gecheki Dingatum Chitong Dun. Phuloni Ben Biren Gaula report. আজি 20 তাৰিখ জানুৱাৰী মাহৰ 28 আৰু 29, 2023 তাৰিখে কাৰ্বি আংলং জিলা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈ ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব সেইকাৰণে এই কাৰ্যসূচীখন সফলভাৱে পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ এটা কাৰ্যালয় লাগে সেই কাৰ্যালয়টো আজি আমি লাংহিন চেলাবৰ শংকৰ সংঘৰ নামঘৰৰ ওচৰতে আমি
অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ বা পাতিছোঁ। এই কাৰ্যালয়ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত আমাৰ জিলা সভাপতি আছে, আমাৰ আঞ্চলিক সভাপতি আছে, লগতে মোৰ ওচৰত আমাৰ লাংহিন মাৰ্কেটিঙৰ চেয়াৰমেন, আমাৰ সমাজকৰ্মী কুমৰম কৰোঁ, লগতে বিভিন্ন বিষয়ৰ বাপসকলো আমাৰ ওচৰতে আছে। গতিকে আজি আমি ৰাইজৰ সহযোগত আগন্তুক দিনত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা যি নেকি অধিৱেশন, সেই অধিৱেশনৰ কাৰ্যালয়টো আজি শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ল। আশা ৰাখিছোঁ যে এই কাৰ্যালয়ৰ যোগেদি আমাৰ যি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী, সেই কাৰ্যসূচীৰ সকলো কাম কাজ পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। আৰু লগতে মই এটা অনুৰোধ ৰাখিছোঁ আজি এই কাৰ্যালয়ৰ যোগেদি যে এই অনুষ্ঠানখন সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে সমূহ কাৰ্বিলবাসী ৰাইজলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মুক্ত মনেৰে কোনোবা যদি দাতা আছে, কোনোবা যদি কিবা দিব বিচাৰিছে, আমাৰ অভিৱৰ্তন সমিতিৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকৰ দান বৰঙণি এই অধিৱেশন সফলভাৱে উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। গতিকে তেনেকৈ এটা বিশেষ ক'ব লগা নাই। আপোনাৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ যোগেদি জিলাবাসীৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে সকলোৱে মুক্ত মনেৰে আৰ্থিক অনুদান দিয়ে, এইখিনিকে কৈ সমবেত জিলা শাখাৰ পৰম শ্ৰদ্ধা সভাপতি সন্মানীয় শ্ৰীযুত মাধৱ বৰা বাজনা, আজি এই শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত শুভ উদ্বোধন হিচাপে আমি মুখ্য পৃষ্ঠপোষক Pinya Birta, Lapuan Sington Poniglo, Laing Bomta, Birta Life.